حالسي كي مكته حالي اللنزل عوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرت يونس سلام تغتاتلتنا إيش channel كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو لو من ريارستي أزيا قداس نزوبانا بفلا يدمان هاجرنا يرترا بغات تاخد على زخل أرسينا غنرين سادما تا بدو وجن مداوب تنازخون جبتي مراحناي حنتي استراتيجيكاوي زلا على قداس النزل لو أبكرنا أفريقيا ترى دي كانت نايرس حيالان زلا على أمتن زعبي وتهدراو معسكرين زلوا كم هانو فلوت كوينو أبز غربا واندما مراحناي جبتي أو مراحناي أبومبرناي إيجاد أونيو سلزي بزعبات تزوبا إثيوبيا السودان نتزوبانا نيرترا كومون بحفشة نجو بوليتيكا ناي تزوبا لعلو كل دما فرنسا عبي مدبر ويكازل على مدبر أبي أفريقيا أبجبتي زلوا بزعباون أقداس زربات تزاري بلو بزعبا كالوت عبيتها أقرات تساتفو تزوبا زلون وين تزاري بلو الزدما نقول تزوبا كتنكف زغيليو ني إثيوبياون ناي بيزنس شركنتهم بخمي كقصل كم زغل زقدسون حبريتا هيبلو سزا قداس انترفيو أبزي كرباوان استقبريو سني اللي أنت سمعنا بزح كنا مهارلو نغلينا بليز لايك جبرو نزم الاختزنا بكالوت أبزحوه نبزحات أبجو بوليتيكان طبعا نايزوبانا نكحت نمدلاب حق السلازغل قد تعجبوا بتي أرستغن جمرينا سني لكم تسمعكم نوحي بزح أرستات كتنكفيو بزح نمهار دمالنا. Let's go now. Hello and welcome to this special episode of Africa Matters from Djibouti. I am Adeshewa Josh. Djibouti's strategic location in the Horn of Africa has made it home to more foreign military bases than any other country in the world. This week, I sit down for an exclusive interview with President Ismail Omar Guelleh, who is serving his 5th term in office, to discuss how he is navigating domestic, regional, and international politics. Djibouti is a tiny country with a population of just over 1 million people, but it arguably punches above its weight in a turbulent neighborhood. It's managed to remain largely stable, unlike Eritrea, Ethiopia, and Somalia. Its land. So, مجمريا زي قداينا جبتي بتاع ما قدر سنة الله حدا التمرة حنا يتهجر زلو نحمشت ترمس حمشت جزية تمريز له إسماعيل عمر قولي زبحال مالتيو بخاله زراربا جبتي زا قربيتنا ديكتاتوري زلو واجن ديمقراطية تبهال أمريكا دما زخونة أجمع بالله مسا انتهي مالتي بخاله زراربا نتوم زي ترداكم زلو من البعض أمريكا نحن تهاجر ديمقراطية دي هيكون تنكتب لان دحروقينا مستمسار احنا تا مست استراتيجيناتا تخيد دي هي تخيدن مالتي ديمقراطية بقانقانا أمريكا كده مالكم ايه ديمقراطية تهاجر كتب هالكلا مس أمريكا بقى تخسر تخل مست ايديولوجين حسبنا أمريكا تخيد مالت دا ينبر ديمقراطية زلو هاجر مالت هيكون سلازي إثيوبيا أبجزي هو واحد 26 عام حدا بارتي بتدقاقا من سيزم حضر نير ديمقراطية تبعال نيرا جبتي كومو سعود عرب نكسنتي أول حنتي قبت تخيد كهمو سلازي ديمقراطية بحال بعين أمريكا نتناتهم ربحات أساس داي تساسن إيه تغكل نعراج أروغينكا نسخة أزي خاقف عنيا من قسيقة تبعال تو نمالس جبتي نزي أزي تنك عفز خونا زوبا أقرقر وقين تأمكو بسلام نتخل حيلتات أرانيفات خيزلا بجو بوليتيكا دما أزي أقدس نزلوا أب أفريقيا من البات قدما يقدس نزلوا هقريا نسمع سلامتاي. Landlocked neighbors and Yemen located across the Strait of Bab el-Mandeb, which means Gate of Tears in Arabic because of its risky navigation, and vessels carrying goods between Europe and Asia, as well as oil from the Middle East to Europe and North America, go through it before entering Egypt's Suez Canal. It also hosts the largest U.S. military base in Africa, China's first overseas base, and Japan's first military base since the Second World War. Former colonial power France has troops in the country, and so does Italy. Beyond So جبتي ترى زربا زي كونه اتكاي بحري كمتن لا على قداسنة الله كنبل كلنا باب جبتو زلو تبقسوتات رخاخت مزنو تخيل تنكالوت هجرات كندو تراي صوتها يلو نافتكاي بحر زلو بفلاي سودان ايرتران حويسكا كندو تراي صوتنا لو ابتي جو بوليتيكا نايتكاي بحري 10% نقدنا عالم زقوا زلو مسماريو سلازي نزو كله صلوا دما اب جبتو خين كاتر خاطرو يدخل بسمين دما اب سويس كانال ويكا اب قبص خين كخاطرو يدخل بمنصور بتخال وغن سعود عرب حياه سلازي خونت نسو اي زاربني سلازي اب جبتي أمريكا أب أفريقيا تزعبي وتهدروا مدبرناتا تزعبي يزبلكم زلقو أب جبتي زلو تشاينا تونكون زعبين وتهدروا معسكرناتا كاب هجرا وزاي أب جبتي زلو جابان تونكو وتهدروا معسكر كاب هجرا وزاي
أب جبتي زلو فرنسا اتزعبي وتهدرو معسكرنا تاب أفريقيا أب جبتي زلو طليان وتهدرو معسكر اللوا أب زيت تقصى جرمانن سبينن وين مدبر اللوا لذي زهجر زيا كمتن اللي على قداسيتها أب تجو بوليتيكا نايت زوبانا دما اتا أنكو سلام زلوا حزباب سلام زنبر زلو نشتي هاجر لعلى عقمات الوا زلوا هاجر إن نزارب زلنا ليش لا يقبروا حجي تخطاتلو البريزيدنت انتاي كزاربيو أقداسنت بيو vested trade and security interests, their presence has been critical to the fight against piracy and the Al-Shabaab terrorist group in the region. In an exclusive interview with President Ismail Guelleh, I began by asking him about Somalia's appeal to the United Nations to delay the withdrawal of the African Union peacekeeping mission in Somalia, ATMIS, that's helping its fight against Al-Shabaab by 3 months. مجمريا انتي تبلولا تزوباتي اب كساب كندو اقداس نسلو زلو تقدامي تحطو قداي سوماليا يو اب سوماليا عقاب سلام نيرم ننوي حوان دصنحو جيغا يخلا علي توم سراويت ونا ايثيوبيا زنبريوم اب زوان زغن ايثيوبيا بتحدي محجون تدغاغامي سراويتا كاب سوماليا اوتيا نابتوشتا او قدايا اب تግራይ اب زنبرلو غزي كومود ما حجاب امحراب زلو برتعو سلازلو ناوت وزدلا سلازي هندبت وزلو از هندبت موصاكه نتزوبا بخمي كصلو خل نصطا ناي سلا ناي سومال كومود ما نتنغر بابت هاجرات مالتيو ابزيا زحلفه قدمه حياله معلتاتون انت تذكرنا يوم ابزونا غريب لكم نيره منستر مكلخالنا امريكا اب جوبت مجمريا مبصح غير اب كندا ما بصح نيرو سلازي እዚ ቦታ እዚ አገዳስነ ስለዘሎ እዚኦም ወታደራት ወይ ከዓቃብ ሰላም ሙጾም እንታ ዓይነት ጽልዋ ክገብር ክል ንዝብል ሕቶ ተመለስዩ ንስማዕዩ ሕጂ coming months are crucial. Otherwise, we will see the repetition of Afghanistan when American troops withdraw from the country without preparing. So this one is it will be more the hope of all the people will be put down. So you እንታይ ይብላሉ መጀመሪያ እዚ ጉዳይ እዚ هندبتا ወይ ቅልጡፍ ዝኾነ ሙፃ ናይ ሰራዊት ናይ ዓቃብ ሰላም ኣብቲ ዞባቲ ነቲ ኩሉ ሕልምታትን ባህግታትን ወይ ካ ተበፅሑ ዘሎ ስራሕ ከጥፎ ዝኽእል ስለዚ እንተወሓደ ሓደ ሰለስተ ወርሒ ግዜ ክወሃበሉ ንኽዳሎ ትዞባ እታ ሃገር እውን ተዳልያ ነቲ ኩነታታ ንኽትቅበል ስለዚ ቀልጢፍካ ሙፃ እንድሕር ተገይሩ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ 2022 ን10 ዓመታት ኣብ ኣፍጋኒስታን ንጣሊባን ዶ ንገለዶ ነጥፋ ኣለና ኢሎም መዓት ገንዘብ ኣባኺኖም ድሕሪኡ ሃንደበት ንብረቶም ሰራዊቶም ሒዞም ዝኸዱ ናይ ላዕሊ 10 ቢልዮን ዝኸውን ወታደራዊ ኣጽዋራቶም ኣውገዲፎም ነቲ ዞባ ድማ ነቲ ኩሉ ንቃለሻለና ዝብልዎ ዝነበሩ ሎሚ ቶም ጣሊባን ናብ ስልጣን መፅዮም ኢንፋክት እቲ ሃገር ናብ ጽቡቕ ከይዘላ ከምኡ ከይፍጠር ሕጂ እውን ይብል ኣሎ we need to have at least 3 months to accept that the African troops should go home. Djibouti recently became the chair of IGAD. Yes. And you are the leader. And under your leadership, it took on a very ambitious peace mediation process in Sudan. It's been 5 months. Sudan? Yeah. In Sudan? Yes. 5 months on. I just wanted to know if you think you're making progress on that issue. It's a very... So እንታይ ትብለላ ኣብዚ ቀረባ እዋን ጅቡቲ ንስኻ ድማ ከም መራሕናታ ኣቦ ወንበር ናይ ኢጋድ ኮንካ ኣለኻ ስለዚ ንስኻ ድማ قد محمش ورحي هذا عبي بلان غير كان سودما نتي ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ንምፍታሕ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሓሳብ ወይ ንዝተበግሶ ካብቲ ወስድ 5 ወርሒ ኮይኑሎ እንታይ ዝተገበረሎ እንታይ ዝተበፅሐሎ ስለዚ ናይ ኩለንተን ኣገደስ ኣብቲ ዞባ ክዛረቡ እዮም ላይ ግበርዎ ንስማዓዮ መልስናቱ very sensitive question. It's a very sensitive problem, very difficult to approach because of the involvement of so many partners and so many actors. And Sudan is now in a very bad shape. We are looking for resolving this problem by dialogue, not by force. Without dialogue, there is no peace. So, እንታይ ብላ ኣሎ ሱዳን ኣብዚ ዋን እዚ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እያ ዘላ እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ወይ ከዓ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ብዙሕ ተነቃፊ ዝኾነ ጉዳይ ዘለዎን እዩ እቲ ምክንያት ድማ ብዙሓት ወገናት ወይ ከዓ ብዙሓት ሓይልታት ኢዶም ኢትዮምሉ ስለ ዘለው ገለ ካብቲ ንሱ ዘይጠቐሶም ኢማራት ኢድ ኣለዎም ተፈላለየ ኢድ ኣለዎም ስዑድያ ዘይነፀረ ኢድ ኣለዋ ግብፂ ዓብይ ኢድ ኣለዋ
تنكالوت مشاركتي أمريكا تشاينا أمريكان روسيا عندما استفلالي إيد اللون فرنسا إيد اللوا سلذي استفلالي إيد سلزلوا عزيز استحلال خيتون كون إحنا مريتنا زلنا بزاتن بميت إني كون زخل سلذي أكبد عرشتي سودان ذا سودان كم يزبلت حجر زنبرت أب كم يدرجة وريد الله نقول له كبره جبا ساكندي متلت تاونا يوز حيلتها نحن تهجر أب حدا جا خمسة وتقدمه يجلس الله. Without dialogue, there is no understanding of the problem. Without dialogue, there is no way to achieve our goals and see the peace for the sake of the people of Sudan. You know, the Ethiopia Renaissance Dam crisis is rocking the region again, with Egypt recently expressing discontent over the filling of the dam. I know how connected Ethiopia is to Djibouti, and Djibouti to Ethiopia, how important you are to each other's economy. And I was wondering, at the time that the crisis was boiling over, what steps did you take to simmer tensions? And now that it looks like it is starting up again, what will you do to make it go away? Egypt and So entire Khalid Hutto, Azia Gaddasit, قدايناي ديغا أباي ويكاتي رينايسنس دام زبحال نسب زفترو أبز حلفة جبسن إثيوبيان أب حدازيو نبوغك خيد زخل زنبر بعبالتات بس يحم نيرم أبتوانتي بفلاي جبت مس إثيوبيا زلوا عزيز تحلالخن ابن حد حدوث تمركزكم قطبا كم زلكم مثلا أبتوانتين تايركم حجد ما دقيمو تقداي كم بحدش تلعيل له انتاي كقبر تخول أبز كنتات ناي جبسن إثيوبيان جبسن إثيوبيان دما أبتناي السودان كنتات ون بزح عينت سلوا كلهم كم زغل ردوي مخنياتو بتفلالي من قدهم رينا انتاي بلس كان اسمعي. Ethiopia had hundreds or thousands of years together, sharing water and Nile, and religion. And it is normal that two countries had problems in their relations. The dam is here now. It's a reality. How to deal with it? So እንታይ ይብላሎ መጀመሪያ ግብፅን ኢትዮጵያን ዝፈለ ግዜ ወይካ ዝኒል ትማሊ ዝመፀ ይኮነን ናይ ሸሓት ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ወይካ ዘተሓዝ ታሪክ ዘለዎም እዩ ስለዚ እቲ ፈለግ ንነዊሕ እዋን ፀኒሑ እዩ ክሳብ ክንዱ ጥቡቅነት ዘለዎም ሃገራት ድማ ፀገም ከጋጥሞም ወይካ ሽግር ከጋጥሞም ከም ነበር እውን ይውሰድ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዲጋ ተሰሪሑ እዩ እቲ ዲጋ ቲዮሪ ኮነን ተግባራዊ ኮይኑ ዘሎ እዩ ይብላ ኣሎ Okay, نغطي. Has Egypt been harmed till now? No. We didn't knew that. But without dialogue, without understanding of the two positions, Ethiopians say we need to develop our country with this water that we never touched. Egypt saying it's a question of lifeline. You know, at the heart of this crisis. So, انتهي أجيت ديجا تسريحي وعبز كنتات زي إثيوبيا نحنا نزي ديجا زي يلي نايو نلمعاتنا نمع بالنا نقطع بانا نخل نجر يلي نايو يبللو أتديجا ملي ما يحيز له أبجبتك ساب حجز موت السبع إيرانان ويك على عبي شجر إيرانان أقام كم زلوا يزارب له ساب حججن استرايت أقام يلن سلازي تبوزيشن ناتو ولا قاقبت بزح يزارب انتلو نهيوتهم منش مخانون تقلتو ستيل جن كنبرو خيلو معلو زبل حبريتا يزلو نغتل على زرربا إثيوبيا تقند تربحنعو مش إثيوبيا كم زوجني يزنا جرزلو is the scramble for energy autonomy and also the sharing of water, a very vital resource in the region. All right. And I was wondering, you know, what sort of role the newly launched Djibouti power farm, the wind farm would play, if any. It is our long journey to be self-sufficient in power and especially green power we have. So انتهيت بلولا حركة عبتي أقداسي كنتات زعوة ديجا خنزارب كلنا بزعبانا إنرجي ويكانا يتساعد قدايو كون نسخاتكم ونا بعدهم بنفاس زمت ويكا ويند إنرجي معبال عب بروجكت غيركم الله هنا يبتعكم الله هنا زبل زلو درجة مبزحت هجراتنا ساعات شجر سلزلو وين زوبا كركايح بحر دما ويكا زوبا هجرات أفريقيا دما تفتروا هبتنا حين كمونا ينفاسن سلزلو وين بزح عينات إنرجي بزح ساعات كمان شوالو زغلا تكنولوجيا دا زي بلنبر تفتروا لوين سلزي جبت دما بزوان زي ناي إنرجي ويكا ناي ساعات نفسها مخال
بنفاز السنة أنا ينوح نايسعات نفسنا خنكل سلندلي تبغى جيرهم ياخذوا خمزلو يزارب زلو أقدر أسب زعباك طبعا شركنا نايتوبيا نجبتن ونك زاربيا projects of sun, which will start the coming 3 months or more less. We have geothermal programs. We have wind, and we have the interconnection with Ethiopia also. All these elements should lead to the autonomy and independence of energy. So بزي بتنحنا نقبر زلنا استفلالو نايت حي ناي نفاس ساعات نمنجعو بتدما اتنا إثيوبيا ديغاون سلازلنا سلاز كابز خلو صبو أنفذ زلنا نمثل بلالو تي ناي إثيوبيا ديغا نتزوبا بزح عدل ناي ساعات كفتر زخل تقولو زلو يزبال جن مستي زلو جيوبوليتيكاوي أجرجر لخلو دما زير قونا إثيوبيا بزح بلان كقبرو لزخل أي مثلا أبزي حجو كينا هنريه خلنا. What do you make of the wave of coups blowing across former French colonies in Africa? Are you surprised or concerned? Now it's time also. كاليتي next حتى دما بليس لا يقبرون تايت بلولا أب أفريقيا سبيشال نوع تملكة حتى معناته أبتنا فرنسا بفرنسا زجاج نبرة هجرات بتدقق علوا منجسي تشعت هجرات علوا منجسي جرم سرعات كيرو معلو سلازي بزع بازي أنت يتحسب زجر ما كادي وي بخميت رياض كنتاتي لحياتها لا نسمع اسكمل سناتو معناته نساتهم جزاتنا فرنسا تراني يوم ده يكونس فرنسا عبي وتدرس الوازن اللومي بتاعده. To revise the relations of France with the African countries. They have tried to explain, but they didn't. Yes. So now France is obliged. To listen. Yes, to understand or to try to understand why Russians came yesterday and took over the partnership and cooperation with France, with African countries. Now I think. So انتهي بلا مجمريا زكنا تعتزي زيوم هاجرات ويزوم زوم زبي نفرنسا نعمتات حتى واسعني هميم شجروم كترد علوم نتساقموم نخفتحو نوي حوان كزارب اسعني هميم فرنسا جن كسمع عيدليتن كترد عيدليتن عبزوا نزجن نفرنسا بزز سمع قانقا يردوا والو يلو فرنسا دما اتكونتات نخسمع نختردان جديدوا والو يبلالو እዚ ስለ ዝኾነ ፈረንሳ ንነዊሕ እዋን ነፂጋቶምን ሸለሊላቶም ስለ ዝነበረት ትማል ዝመፀት ሩስያ ሃገር ብሃገር ናተቆፃፀረትን ፅልዋና ዓዘዘትን ትኸይዳ ኣላ ስለዚ ፈረንሳ እቲ ዝነበሮም ፅልዋ ክቕፅሉ ተኮይኖም ብትኽክል ድሌት ናይ ህዝቢ ክሰምዑን ክፀናፀኑን ኣለዎ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንፈረንሳይ ዝዛረቦም ዘሎ ኣብዚ ኩነታት እዚ ምክንያቱ ዓብ ፅልዋ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ በይኖም ኣይኮኑ ናብቲ ዓዲ በርስቲል كم نكرم جزاي عبس الوازن لوايا أبجبته وننتقونه أبكو طبعا تايخون أبتخال نغطس لج. The leaders in leadership in France should understand how they can create a new atmosphere, a new partnership as free countries who can decide for themselves and for their future. As president. سونتاي بلالو سلازي إذا كنا تعتزي نفرنسا حدا نجار زبرهالهم ويكاز قلت لهم نجار انتلو إذا حجرات مسار شركة نزلهم نات أخوينن دليتاتن مزدلي وحجر زمدنا خفترهم زغلو سلامتايكم زبل زلو أتوعل ناي فرنسا دحري نتن كتبان كلا زفرمتن زخونه يكون مسكال وزاي حيلي زمدنا زقبرو فرنسا كتقبلو كتكل كم زلوا سلازي ناي بيزنس دي ناي بوليتيكا دي ناي دبلوماسي سرح فرنسا تقبر لنا زن هاجرات زياتن أبجبتي exact اللي انت عينت ريليشن شيب علوم أبزي أيقلتوني زلو وخلاص زرار باقن فرنسا أبزو وانزي كتمهار زلوا نزين هاجرات لك كم معريها جيرا دليتاتنن بحقتاتنن كتخبر كتكل اللوا يلي زارب زلو نتن هاجرات زقات ما ترى كونس نحجرون وكيل كم زارب زلو يتعقد سنة. What would you like your legacy to be? We must account only for our intelligence and find the way to develop our country using our own and find the resources to be self-sufficient. How would you describe your relationship, Djibouti's relationship with Turkey? With Turkey. So حج انتهي تبلو لا مجمريا ناتكا ليغاسي ويكاسخا تاريخ كازا انتخا انتهي كخون تدلي مزبلو نحنا بستخال النامتن تحساسبانا عمرونا عبينا بزلنا صقاتات نهاجرنا كمي غيرنا كنا محاضر نخل حصر زباله ملسي زهب كمنا تيريتو تي اوفيشال لانجويج ناتهم فرنش سلا زخونه بانجليش كاس سلا زغبر زله probably نا انجليش صقم كخون خل ግን حصر زباله ملسي Turkey, yes, the new term. It's Turkey. Turkey. When
Erdogan became president, he put his country on the good track and legitimate track, and as a Middle East country, as Euro-Asian country, as a very sensible, we call in French sensible, for the relations with African countries, Muslim countries. So it's good relations and leadership of Turkey in our region. So ካልእ ሕቶ ሓቲታቶ ዘላ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዙሕ ፅልዋታት ከተሕይል ትፍትን ዝነበረት እያ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ስምምዕ እንተዘኪርና ኢቨን ኣብቲ ኩናት ናይ ትግራይ እውን ድሮንስ ንመንግስቲ ንዓቢ ከም ዝሃበቶ እዩ ዝንገር ከምኡውን ምስ ሱዳን ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ትፈጥር ነይራ ኣብ ሶማልያ ዝምድና ኣለዋ ምስ ጅቡቲ እውን ብዙሕ ምይይጥ ትገብር ነይራ ስለዚ ተራ ናይ ቱርኪ ከመይ ትርእዮም ዝበለቶ ቱርኪ ብመርሕነት ናይ ኤርዶዋን ሕጂ እውን ከም ብሓድሽ መሪፁ ዘሎ ምስቲ እስላማዊት ሃገር ከምኡውን ኣብ መንጎ ኤውሮጳን ኤስያን ዘላ ሃገር ከም ምዃና መጠን ከምዚ really reasonable ወይ ከዓ sensible እቲ ዝምድና ዝፈጥሮ ኣገዳስነት ዘለዎን ምክንያታውን ከም እስላማዊት ሃገር እውን እንትኾነ ኣብቲ ዞባና ፖዚቲቭ ወይ ከዓ ኣወንታዊ ፅልዋ ክልዋ ዝኽእል ሃገር ምዃና እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ቱርኪ ሓደ ካብቲ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ዞባ ዓብይ ፅልዋ ትገብር ዘላ ብፍላይ ቱርኪ ምስ ቀጠር ኣብቲ ዝነበረ ናይ ዓረብ ምትፍናን ናይ ስልጣን ቱርኪ ምስ ቀጠር ብምዃን ብዙሕ ፅልዋታት ክገብራ ዝፍትና ዝነበረ ናብ ሱዳን is more than satisfactory. So we want to develop, enhance relations profitable for all of us. President Ismail Gulay, thank you so much for speaking to TRT World. Now, let's turn our attention to the ሕጂ ምስቲ ፕሬዚደንት ዝነበረቶ ወዲሎ ምስቲ ናይ ቁጠባ ኣማኻሪ ናይ ተዓዲ ዝቕፅል ኢንተርቪው ክንርኢና ፕሊዝ ላይ ግበሮ እዚ ሕጂ ክፋል እዚ ሕጂ ንሰማዓት ቀንዲ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ ናይ ኢኮኖሚክ ስትራቴጂ ክዛረቡ ስለ ዝኾኑ እዚ ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል እዩ መደብ ነቲ ወደቦም ክሳዕ ክንደይ ነቲ ፀጋታቶም ከመይ ገይሮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ፕላን ይገብሩ ከም ዘለዉ ንክንፈልጥ ክሕግዘና እዩ ላይ ግበሩ እዩ ኮሜንት ግበሩ ደግፉ ድማ ቴንክ ዩ the backbone of the country's economy. Djibouti ports are a gateway into East Africa and a vital shipping lane connecting Asia, Europe, and the Middle East. Initially built to serve neighboring Ethiopia's import needs, the country is now expanding its port operations to attract new trading partners and aims to become a global shipping hub. I went to find out exactly how they plan to achieve this. Djibouti has been So, እንታይ መደብናቶም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ጅቡቲ ዳርጋ ንነዊሕ እዋን ሓደ ካብ ነዊሕ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተመክሮ ዘለዋ ሃገር እያ ብምቕፃል ኣብ ዝሓለፈ ንኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ዓብ ቢዝነስ ነይርዎም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ንሙሉእ ኣፍሪካ እውን ከእንግድ ዝኽእል ናይ ዓለም ደረጃ ሎጂስቲክስ ሃብ ንምህናፅ ዝገብርዎ ዘሎ ዓብይ ኢንቨስትመንትን ወፍርን ስትራቴጂን ክንርኢና ኤግዛክትሊ እንታይ መደባት ይገብሩ ከም ዘለዎ ድማ ክንሰሚዕና እቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ሓደ ካብቶም ሶፊስቲኬትድ ዝኾኑ ወደባት ኣብ ኣፍሪካ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ወደብ ክኸውን ይኽእል ብቴክኖሎጂ ናቱ ምናልባት ናይ ኬንያ ሞምባሳ እንተዘይሓሊፍዎ in a major maritime passage between the East and West for centuries, serving as a transit route for merchants, mostly from Egypt, Rome, Greece, and the Arabian Peninsula. But since independence in 1977, Djibouti ports have evolved to primarily meet the growing needs of its landlocked neighbor, Ethiopia, with investment in an electric railway that transports more than 90% of Addis Ababa's import and export trade. We are saving Ethiopia. We are saving South Sudan. We hope we are going to save Uganda, Rwanda, Burundi, and eastern part of Congo. Congo is a huge country, but they have only 40 kilometers of sea coasts on the Atlantic. East African economy. So እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ዕላማ again ረይወት ስትራቴጂ ናቶም ግራንድ ስትራቴጂ ዘለዎም ሚኒስትር ፋይናንስ ናቶም እዩ መጀመርያ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ታቐንዲ ኣገዳሲት ኢትዮጵያ 95% ናይ ካብ ደገ ዝመፅእ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብጅቡቲ እያ ትጥቀም ዘላ ኣብዚ እዋን ዝዋላ ካልእ መደባት ኣለዋ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ግን እቲ መደብ ናቶም ንሙሉእ ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ንኢትዮጵያን ንደቡብ ሱዳንን ይጠቕሙ ከም ዘለዎን ግን ንመፃኢ ንሩዋንዳ ገፁ ዝኸይድ ክሳብ ንኮንጎ ዝኸይድ ንኡጋንዳ ዝኸይድ መስመር ክገብሩ ከም ዝደልዩ ምስቲ ናይ ንግዲ ቻይና ትሓስቦ ዘላ ፕላናት ማለት እዩ ብሱ ኣጠባ ናይ ቻይና ንግዲ ናብ ኣፍሪካ ብጅቡቲ ንክኸይድ ዝያዳ ይደፍኡ ኣለዉ ነቲ ኣፍ ደገናቶም ነቲ ናቶም ወደብ ድማ ምስፋሕ ይርከቡ ንቐፅል ንስማዓዮ ስትራቴጂ ናቶም But they have only 40 kilometers of sea coasts on the Atlantic. East African economies are forecast to be the fastest growing on the continent between now and next year, championed by Rwanda, Uganda, Ethiopia, Kenya, Tanzania, and Djibouti, according to the African Development Bank.
according to the African Development Bank ከም ዘውፅኦ ገምጋም መሰረት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ዓለም እቲ ቀንዲ ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ቁጠባ ይከውን እዚ ክንብል ከለና ግን ናይ ሩዋንዳ ቁጠባ ብቕልጡፍ ይዓብሎ ናይ ኡጋንዳ ቁጠባ ብቕልጡፍ ይዓብሎ ናይ ታንዛኒያ ናይ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጅቡቲ እዚን 4-6 ሃገራት ቁጠባናተን ብቕልጡፍ ይዓቢ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ዞባ ብቁጠባ ዋላ እኳ ብዙሕ ሕማቕ ገልታዕታት ዝስማዓሉ ተኾነ ኢኮኖሚ ናይቲ ዞባቲ ይቕፅል እዩ ዘሎ እቲ ውንኮ ፓሲቭ ዘሎ ኣብዚ ወይ ዘይግለጽ ዘሎ ቁጠባ ናይ ኤርትራ እታ ኣብ ሓደጋ ዘላ ድማ ሱዳን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዞባቲ ዓቢ ቁጠባዊ ናሃሪን ዕቤትን ዝረኣየሉ ዘሎ እዩ ጅቡቲ ድማ ንዑ ካፒታላይዝ ክገብሮ ወይ ንዑ ክትጥቀም እያ ትፍትን ዘላ Djibouti's economy relies heavily on the strategic location of its ports, at the intersection of the Red Sea and the Gulf of Eden. About a third of all daily global shipping passes through this strait, making it one of the busiest sea lanes in the world. With 6 ports in total and the 7th one nearing completion, Djibouti's finance minister, Ilyas Moussa Dawale, says his country is now ready to scale up operations and welcome new trading partners. We are working our ሽድሽተ ዝተወደየ ወደባዊ ኣገልግሎት ክብ ዝኽእል ሽድሽተ ዝተወደየ ተታርፁ ዘለዎም ወደባት ኣለዎም ሽድሽተ መበል ሻብዓይ ድማ ሕጂ ኣብ ምውዳእ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ወደብ ክሳብ ክንደይ ኢንቨስት ገይሮም ከም ዘለዉ ብወደባት ድማ ክሳብ ክንደይ ዕዉታት ከም ዝኾኑ እዩ ዝግለጽ ሕጂ ድማ ከመይ ገይሮም ነቲ ቢዝነስ ናቶም ካብ ኢትዮጵያ ንንየው ናብ ካልእ ሃገር ከስፍሕዎ ይኽእሉ ዝገብርዎ ዘሎ ስትራቴጂ እስከ ንስማዕ ላይ ግበሩ ድማ ከም ወትሩ self in making sure that our development doesn't depend on Ethiopia exclusively. That is not acceptable. This is what we are doing, and this is why we invested heavily in transshipment traffic. Now, a couple of gantry cranes to handle the latest, biggest vessels in the world. More than 70 countries, including Turkey. So, እንታይ ሓስብለው ንሕና ከም ዕላማና ሙሉእ ብምሉእ ቁጠባና ኣብ ኢትዮጵያ ክምርኮስ ወይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ቁፅፅር ክኸውን ወይ ኣብኡ ዝምልኮስ ቁጠባ ክህልወና ይደልዩና ዝቅቡል ኣይኮነ ንዓና እንታይ ዳ ሓደ ትራንዚት ናይ ዝተፈላለየ ንግዲ ክኸውን ኣብ ዓቢ መስመር ስለ ዘለና ናይ ትራንዚት ሰርቪስ ክገብሩ ሌተስት ቴክኖሎጂ ብምጥቃም ነቲ ቢዝነስ ናቶም ናብ ኩሉ ወገን ከስፍሕዎ እዮም ብኸመይ እስከ ንስማዕ እዮም Currently trade across the Djibouti ports. Vice Chairman of the Turkey-Djibouti Business Council, Volkan Kosova, expects they will soon serve as a corridor. port partnership ድማ ምስ ቱርኪየ ናይ ቱርኪ ፖርት ሰርቪስ ፓርትነር ብምዃን ቀደም ቀንዲ መሻርክቶም መን እያ ነይራ ዱባይ ወርልድ ዋይድ ዲቢ ዝበሃል ዱባይ ፖርትስ ዲፒ ዱባይ ፖርት ዝብል ሓደ ዓቢ መሻርክቶም እዩ ነይሩ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ ዱባይ ኣብ ዝገበርዎ ብዙሕ ምስ ናይ ዩኤኢ ብርቱዕ ፀገም ስለ ዘጋጥሞም ኣይ ቲንክ ኣብ ሽምግልናን ገለን በፂሖም ነይሮም ብሓፈሻ ግን ምስ ቱርኪያ ከም ፀርሑ ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ for new shipping opportunities in the Middle East. We are expecting a big peace in the Middle East, and this means that after that there will be a lot of investment, lots of reconstruction, rebuilding of these countries. So Djibouti will be the main port. If so, the government is betting on the installation of its state-of-the-art shipping technologies to meet demand. But for a tiny country of just over 1 million people, its biggest challenge may be a lack of skilled labor, though the government says it's already training and recruiting young people. ሓደ ዓቢ ፕላን ዓቢ ማስተር ፕላን ገይሮም እዮም ዝሰርሑ ዘሎ ምስ ቱርኪ ፓርትነርሽፕ ኮይኖም ዓቢ ወደብ ሰርቪስ ዘለዎ እቲ ዓቢ ፀገም ግን 1 ሚልዮን ትኸውን ህዝቢ ጥራይ ሒዝካ ስቲ ናይ ስራሕ ቦታታት ወይ ከዓ ብኸመይ ክመልእዎ እዮም ነቲ ሰብ ሓደ ኣገዳሲ ብድሆ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ጅቡቲ ብዙሕ ፖቴንሻል ናይ ስራሕ ክህልዋ ዝኽእል ሃገር ከም ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ምስ ሕፅረታት ናይ ሰብ ናይ ታለንት ድማ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ግን ነቲ ህዝቦም ንምምዕባልን ኣብ ምግዝጓስን እንታይ ከም ዝገብሩ ዘሎ እስከ ንስማዕ And now we head to Niger, where military leaders say they welcome the announcement by French President Emmanuel Macron that his country will withdraw its troops and ambassador by the end of the year. It comes 2 months after a coup toppled the Nigerian government backed by France. Rahul Radhakrishnan reports. ሕጂ እንታይ ክንርኢና ልክዕ ጉዳይ ናይ ፈረንሳ ንርኢ ስለ ዝፀናሕና ዛ ሪፖርት ጠቕላላ ንኣፍሪካ ዘመልከተት ስለ ዝኾነት ኣፍሪካ ማተርስ ዝብላ ሪፖርት ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ናይ ኒጀርን ምስ ፈረንሳ ዝነበሮም ክርፍስ ፈረንሳ ድሕሪ ክንደይ ሓንጊዳ ድሕሪ ምጽናሕ ሰራዊታ ከተውፅእ ምዃና ወሲናላ ምክንያቱ ኣብዚ ዓድኻ እምብለይ ክትብል ከምዘይከኣል ስለ ዝተረድኦም ኣዝዮም እዮም ሓዚኖም ግን ክወፁ ይፍትንለው ብኸመይ መንገዲ ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ክንርኢ ናብ መወዳእታ ግን እንታይ ቦምብታት እንታይ ፈንጂ ተኺሎም ክወፁ ከም ዝኽእሉ እስከ ንስማዕ እስከ እንታይ ተበፂሑሉ ኣብዚ ኩነታት ናይ ኒጀር ከ Q at Benin's border with Niger stretches for kilometers. This road was a major trading route in West Africa until 2 months ago. It now serves as an emblematic visual for the fallout Niger's neighbors are facing from heavy sanctions imposed in Niamey. Those sanctions were imposed by ECOWAS, a 15-member regional bloc, after a coup replaced the elected president, Mohamed Bazoum.
بحفشة تا نيجر تبهال هاجر بزح جدان يوريد وازلو إذا ريبورت زي أنا وحش بلا سلسلة خانت كمل لساينا حنت أنا كنت فلت هذا اللي يدل هو كان رياض اللي يدل هو ناي وتحدراوي حيل ناي جبتي ويك أبو أب جبتي زلوا ما كان ري من الوقت جين ترخيم لهم لساينا زيا أب جبتي زلوا وتحدراوي إزاي ناي تنهاجرات أنت كم زمسل إسكا كان ريون فتن أبديا تين وتحدراوي الوا أب جبتي زلوا forces who have all camped in the region for one reason or another. The strategic location of Djibouti is a critical factor in attracting global powers to establish bases and deploy their forces in this African country. But you will be surprised how many powerful countries have their military bases in Djibouti, and definitely which countries are those. Why is this small country interesting to the biggest world powers? What is hidden behind the establishment of military bases? Information, money, location, or something All right نغطي الهجي Located at the southern entrance to the Red Sea, Djibouti is a tiny, barren country with a population of less than 1 million. Yet since the turn of the century, it has become a base for various European or another. The strategic location of Djibouti is a critical factor in attracting global powers to establish bases and deploy their forces in this African country. But you will be surprised how many powerful countries have their military bases in Djibouti, and definitely which countries are those. Why is this small country interesting to the biggest world powers? What is hidden behind the establishment of military bases? Information, money, location, or something completely different? انتهي تقند زقد سوم زلا بزبوت هذه كندزي وتهدروا معسكر نهو قبر نزبلسكه نسمع. Djibouti is a country located at the entrance to Bab al-Mandab, where 30% of world trade passes, and has become an international phenomenon due to the multiplicity of military bases operating on its territory. These foreign military bases play a key role in maintaining the security of the country, given the turbulent situation in Yemen and Somalia, the exacerbation of piracy in the Western Indian Ocean and the Horn of Africa, in addition to the establishment of strongholds by terrorist groups such as the Al-Shabaab group. هذا كابتي إذا وتهدروا بعسكرات أب جبتي زلوا نجبتي أبي مقصبي زبازلوا بزخوني يكون زرقرق ناي تزوبازلوا بغلي له خمسة تسألون نربحهم كبلو تزلع على وحسنات ناي سلام الرجونتن كم زهلوا جيرو مالو بدنصور تمرحنات ناي اسماعيل عمر قولة تقبلوا ما سلزلوا كم زلوا كقصل يوم زليو تلذي بتخكل تحجر أب تزوبات ترايدي فلت أزيون نوح عمتات كاب سبعان شو عتنا نتركب أب سلام كم زلات سلام كم تستمع غرزالات تجبي أب سلام كم زنبري. Which has exploited Somalia's weak governance. Djibouti hosts military bases belonging to Germany, Spain, Italy, France, the United States, the United Kingdom, China, and Saudi Arabia at very little distance from one another. Russia and India too have strong interests in setting up military bases there. But let's take a look at why each of the big countries has its military base in Djibouti and what interest is behind it. France maintains its largest foreign military base outside of its borders in Djibouti. About 1,500 soldiers are deployed at the base, performing counterterrorism missions and guarding nearby sea lanes. French forces have been in Djibouti since before its independence in 1977 and have never left the country. Djibouti Air Base 188 is the central hub of French strategy in the North African region. France has بحفشة تي الوا نفسه كيف حجرنا نتا على ما يزل واسلم تا كندوز عكل وتهدراوي معسكر الوا بتهجرتي بحفشة كم نرانا بزحات هجرات ينزلوا السترة دي كونسي تشاينا راشا كومون تنكالوت هجرات أبتبوتاتي بزح ينزل يا زلوا تونكو جن سلامنتاي زون كلن هجرات أبتزوبات كتس أفاكيلن نزبل حتى انتقينو كالي أجد استراتيجيكاوي بوتا سلزي اللي بتغكل منقس إيرترا زخونه يكون كم عينات فقط كب سلزي كالي إنا خنبل نخل مخنياتو exactly أبتدو بتبوتاتي إيرترا مزنا جوبتي زبالة عدلات كفتر لزخيل مريتن بوتان كتب تخيل نيريا انت خونه مسنا إيرترا بوليسي exactly بوليسي نيرترا انت يا أبو سلزي كزارباي كلني بتغكل جن مساتهم كسر سلزي كالي ويمسك سرحو سلزي كلو زبل مخنيات راي كقرب زخل مخنياتو بزعبوز جلس مجلس سلزي بلنا has remained active there because it offers an excellent observational outlook over the whole region, as well as being a useful link to overseas territories such as the island of La Réunion, New Caledonia, and French Polynesia. Djibouti is a French-speaking enclave in the Horn of Africa. French stands alongside Arabic as one of the country's two official languages, and the authorities remain very committed to Francophonie, which is considered to be the key factor of the national identity. France dominates this country with its presence, but at the same time, it is very close to other former French colonies and maintains its influence in the region. Djibouti is also a key So again, France francophone بحالة بفرنسا زوج اللواز نبرة زجاج نبرانش اللواز لون هجرات جبت حنت كاباتني يعني لازم فرنسا أزيت بوزغنا زمدنا زلوا هجر كمخانمة جبت جن بزل عليه ما بزحت جزء أبزنا كمتات ناي فرنسا زنبرة جزاتات أمريكا وندح فرنسا لكن نتناي فرنسا يتحسوني أبتز بس حجزي عدد فرنسا أتيه تربحات سالت تمسها سال ربحون سلوزلو نغط الهج.
U.S. partner in security, regional stability, and humanitarian efforts across the region. Djibouti hosts the only enduring U.S. military presence in Africa at Camp Lemonnier, established by a formal agreement in 2003. A bilateral agreement with the government of Djibouti also provides the United States with access to Djibouti's port facilities and airport. انت سمعكم من البات ازني جيبوتي ابي وتهدراو معسكرنا امريكا اب جيبوتي زلو ماسيو بسمع تغيرو 2003 ስለዚህ the same time ኤርትራ ኤርትራ ኢትዮጵያ ውግ ዝጀመራሉ ውግ ወዲን ዝኸዳሉ ዝነበራ እሞኻ አሜሪካ በኤርትራ አዝዩ አሉታዊ ዝኾነ መንገድና ሓዘ ዝኸደትሉ ኩነታት ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ስትራቴጂ ናቶም ምናልባት ኣብ ቀይ ባሕሪ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ዝኾነ ስትራቴጂ ወይ መደብ ዝነበሮም ይመስሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክሰማምዑ ስለዘይከኣሉ ግን ወሲኖም እቲ ዝዓበየ ኣብ ኣፍሪካ ወታደራዊ ማዓስከርናቶም ኣብ ጅቡቲ ክሃንፁ مريجو مالتيو زي وتهدروا مع عسكرناتهم عبيت نفرت كوينات درونز استفل عليه تكنولوجي زلوي سلازي امريكا مسير تراديا مسخونه وتهدراوي ما تكعتقد قبرت دليا كاب امريكا يكون تسدد وي كاب سعوديه يكون كاب جيبوتي تسدد ان فاكت نا امباسيناتهم اب سودان زنبر اب كارتون زنبر امباسيناتهم نموصا اب تتقملو كاب جيبوتي بإثيوبيا غيرهم كيدوم يوم اوشتي حتر غزي كنتاتهم كعري خيلم سلازي عبي وتهدراون اقداسن ازيناتهم اب جيبوتي خمزلو مغنزاب يدلي. The United States established consular representation in the colony of French Somaliland in 1929. Formal diplomatic relations between the United States and the Republic of Djibouti began in 1977, following independence from France. The tiny East African country of Djibouti is strategic to the United States as a hub for anti-terrorism efforts in Africa and the Arabian Peninsula. Djiboutian soldiers are part of the African Union force that has had some success against Al-Shabaab in Somalia. Camp Lemonnier in Djibouti houses about 4,000 U.S. soldiers and other military personnel. The United States regards it as a major staging area for attacks against terrorists in Yemen and Somalia. It is the only permanent U.S. military base in Africa, and Washington pays $38 million a year to lease it. China has a military base in the port of Dorale, an extension of the كم سمعكمو كل تنا أمريكا استراتيجي صار جبر شبرا ونتيو زبال أبي زلوا جبر شبرا ونتيو أتجبر شبرا مني من جناتو مني فاندز جبرو بتخكل أبقالك زي خنريان خلينا أمريكا فرنسا يكون أبزخون يكون وتهدرا مع عسكر زلهم جبر شبرا نمخل كالي زبل تجبر شبرا كابي زمت أكسب كندو تهدراوي أسوار نتي ودب تخارياتو زلا 3 مليون عمتها تخافلاني نجبت مالتيو سلزي بيج investment مالت نزي عزيا نشتي هاجر مليون زي كون حزب زلو هاجر 38 مليون كاب امريكا ترافت وتهدراوي معسكر تخفل على مالتيو نغزل تنكالوت بكل كنو داين خلينا كن نتناقد دسكن سمينا. The port of Djibouti, 5 kilometers west of Djibouti City. It is affiliated with the Navy Department of the Chinese People's Liberation and is essential in developing Chinese capabilities on the high seas. The base, whose construction began in March 2016, is used for relief operations, emergency aid, and combating piracy. China pays $100 million in rent. China-Djibouti relations should be examined in the context of Beijing administration's economic... China دما كاب أمريكا حدت كيلومترات غرما عبي وتهدراوي معسكر اللوا سلزي إذا دما نتي مسمر نايك بحري China تزل على نقدز اللوا أب نقدت مركز حجر سلزخونت نتي مسمر نايك بحري كمون نبي تبيان أبجلنز خيد نموحس نتي بايرسي ويكا شفت النت ويجلز بلوا أبتي ناي سوماليا زلوا نعون مكلخال كلتشن عسرت شدشن تمال مالتي إذا جمري عب معسكر كنديك تخفل على $100 مليون تخفل على نجبت مالتي. This is big amount of money. نزا هاجرزيا كابيتوبيا تروح بدل تردي كونسي كابزون وتهدروين مدبرات تروح بدل ربحاون أزيا قداسيو نازيوم حيالات هاجرات أبلا نسكيرا سلزلا دما نوح سنتان سلامان دما أزيا قداس وينو يرى مالتي. Interests and policies towards the Middle East and North Africa region. Considering China's relations with Djibouti, it can be said that the Belt Road project had an accelerating effect in the course of relations. Djibouti is seen as a commercial center by Beijing due to China's overseas investments and economic interests in the African continent. The first reason for the issue is the strategic location of Djibouti. Because Djibouti, located on one of the busiest maritime routes in the world, is one of the most critical places for China's economic interests. Considering that Beijing has a trade of more than $1 billion with European Union, EU, countries in a day, a significant part of this trade passes through the Gulf of Aden, and that at least 40% of China's total oil imports are made through the Indian Ocean, the aforementioned country's importance, in the eyes of Beijing, can be better understood. The second reason is that in the Belt Road project, which started to be implemented in 2013, Djibouti becomes a logistics center on the trade routes extending from China to the Indian Ocean and the Gulf of Aden, from there to the Mediterranean via the Red Sea and the Suez Canal. In addition, China wants to build a railway line from Addis Ababa, the capital of Ethiopia, to Djibouti, which costs $3.4 billion. The investment in question plays an important role.
ስለዚህ እቲ ኩነታት እቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነትና ጅቡቲ ብፍላይ ነትራብሓና ቻይና ክሳብ ክንደይ ትምዝምዞን ትጥቀመሉን ከም ዘላ ምምዝማዝ እኳ ይኮነን ግን ትጥቀመሉላ እዚ ድማ ብትክክል ብዘይቃል ዓለም ነቲ እቲ ዘለዎም ታእንኮ ዘላቶም ፀጋ ንዓዓ ፉሊ ምስቲ ሃጓፍ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ነቲ ዕድላት ንጅቡቲ ጥራይ ስለ ዝፈነዋ ኣብዚያ ድማ ብትክክል እቲ ናይ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ክወዳደር ዝኽእል ኦፈርስ ወይ ከዓ ንግዲ ኩሉ ግዜ እንካን ሃባኒ እዩ እንካ ከይበልካ ሃባይ ዝበሃል የለን ስለዚ ልክዕ ሽርክነታት ዘይፋተው ሓይልታት እዮም ኣብ ጅቡቲ ኦፐሬት ዝገብሩ ዘለዉ ኢንፋክት ምናልባት ግዜ እንተረኺብና ክንሪኦ ኢና ኣሜሪካን ቻይናን ንሓትሕዶም ይሰራረቑ ስለያዊ መርበብ ወይ ከዓ ናይ ዲጂታል ስርቂ ኣለና ተባሂሎም ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ጅቡቲ ኩሉ ግዜ እዮም ዝካሰሱ ስለዚ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ተፈላለየን ኣብ ክልተ ቦታታት ቦታ ሓይሊ ክልወን ደስ ምበለን ነይሩ ስለዚ ብኻሊ ናይ ኣሜሪካ ስግደፎ ቻይና ግን ብዘይካል ዓለም ምስቲ ናይ ኤርትራ ዘለዎም እንታይ ይገብርሉ ኣይፈልጥን እየ ግን ብትክክል ገለ ክፋል ናይቲ ወደብናቶም ናብ ኤርትራ ናብ ዓሰብ ገዞም ከዝግርሉ ዘይክእሉ ምክንያት ከምዘየለ ንፁር ኮይኑ ይረኣየካ ስለምንታይ ብዙሕ ኢንቨስትመንት እያ ትገብር ዘላ ኣብቲ ኤርትራ ንኣብነት ኣካል ናይቲ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ዘሎ ኢንቨስትመንት ኣካል ናቱ እያ ስለዚ I don't even know እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ፕራክቲካሊ ይግበር ኣሎ we don't know ስለዚ የለት ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣልኩን ብሓፈሻ ግን ከም ኣካል ናይቲ ፕሮጀክት ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ቻይና ዝኾነት መጠን እቲ ወደብ ዓሰብ ተኻሪድዩ ገለ ኮይኑ ብሽርክነት ክስራሓሉ ዝኽእል መንገዲ መሃለወ ትብል ምስቲ ረብሓ ቻይና እዚኣ ጅቡቲ ትረብሖ ዘላ ካብዚ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ምስዚአን ሃገራት ማለት እዩ in maximizing Djibouti's strategic position in the context of the Belt Road Project. The third reason is that Djibouti is at an important point in terms of ensuring China's energy security. Although only 3% of Beijing's crude oil imports and only 4% of natural gas imports pass through the Bab el-Mandeb Strait, China, with its military base in Djibouti, facilitates the passage of oil and natural gas through the strait and ensures that these imports are protected. Japan's Maritime Self-Defense Force base is located in Mbuli. The Japanese parliament approved in 2009 the anti-terrorism law, which allowed the deployment of Japanese forces in the country. For Japan, the stability of the Gulf of Aden and the Indian Ocean, to which the piracy eventually spread, was even more pressing since Japan again حجون ريوه نا تشاينا قد ما بيلو بتمسمر تزحلف ازيو جف انفستمنت ناب اوروبا زخيد نقدي اللوم كاله نداد كاب ميدل ايست زمز كاب سعوديه كاب كاله زمصون بتمسمر يزنقسقس سلازي ابلعلي دما ناب اديس ابا زخيد مسمر ناي نقدناتهم منقد بابورناتهم كلها بقمت متاو نز كله جبت تراي تربح زلا ربحانه جبت ترايو سلازي تشاينا اب استراتيجيكاوي راي يالو ابت زوبات مالتي كم أمريكا جابان لك كم تشاينا عبد نقد زلوا مسمر ناي نقد ما وحسنات كل وزا قد ساي سلازي جابان وننت قانت بتخكل مسمرتي زين كلنا هجرات عوز اللون بسمع نايتي نتاب هنداو كيانوس بوجن سومال قبرت نبر بايرس زبان نعون مكل خال كلنا انت حيالات هجرات ابت مسمر ند زلون مدبرك خفت اللون سلسته بحاله كلنا هجرات بمنسرتي سمع وتهدر معسكر نفسه وقفت معسكر دما اب جبت تراي بمخان بزع جنزات نتهاجر يربح له مالتي and well-being as a nation was on the line. According to a government report on anti-piracy efforts, approximately 1,700 Japanese-related commercial vessels and 18% of exported automobiles, Japan's driving economic force, travel through the Gulf of Aden. Beyond that, Japan's heavy dependence on oil from the Middle East, which supplies close to 90% of Japan's oil, multiplied the necessity for Japan to be more committed around the region. Forces from Germany, Spain, and Italy are usually active within other bases, primarily the French and American bases. The military infrastructure provided by the two countries is used in a joint framework to prevent piracy and smuggling and to ensure the safe passage of commercial ships through the Bab el-Mandeb. But having too many military bases close to each other can be risky. Djibouti lost its geostrategic relevance in global politics with the end of the Cold War. However, the 9/11 terrorist attacks and the subsequent global war on terror, plus the escalation of maritime security issues in the Gulf of Aden and the western coast of the Indian Ocean, revamped the geostrategic competition. Thereby, the last decade spotlighted a crude surge of demand for military and naval bases in Djibouti, and new countries appeared on the horizon, such as China, certain Gulf. So, ናይ ጅቡቲ ዝፍሉይ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ካብቲ እንትኸም ዝነበረ ይኮነን ኣብዚ ቀረባ ድሕሪ ናይ 2001 ናይ ቴሮሪስት ኣታክ ናይ ኣሜሪካ ድሕሪኡ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ግብረ ሽበራ ዝገበረቶ ዓበይቲ ተበግሶታት ምስ ዝበገስ ዝኹሉ ሓድሽ ዕድላት ተፈጢሩላ ዘሎ ስለዚ ካብ 2001 ነቲ ናይ ቴሮሪስት ኣታክ ንዑ ክምክት ኢና ኢሎም ኣሜሪካ ዓብ ፕሮጀክት ስለ ዝገበሩ እሱ እውን እቲ ቴሮሪስት እቲ መጥቃዕቲ ብዙሕ ግዜ ቀሪበልኩም ኣለኹ ብትኽክል ኣሜሪካ ባዕሎም ዝፈብርኽዎም ዝኾነ እውን ዝንገር ሓበሬታ ኣሎ እዩ ስለዚ ብኡ ዝተበገሰ እቲ ስትራቴጂክ ሎኬሽን ኩለን ሃገራት ዓብይ መደበር ክገብራ ከም ዘለዎን ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ድማ ናይ ነዳዲ ድዩ ናይ ንግዲ ድዩ ናይ ገለመለ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ወታደራዊ ፕሬዘንስ ብምህላው ነቲ ንግዲ ንኸይቋረፅን ዝኾነ ዕንቅፋት ንኸየጋጥሞን ብዙሕ ወፍርን ብዙሕ ስራሕ ክገብረሉ ከም ዝኽእሉን ስለዝተገበረ ጅቡቲ ድማ እታ እንኮነ እዚ ኩነታት እዚ 100% መዝሚዛ
نربحها زو على تهجريا وهنيات الصومالية انتخونت زخون ربحها يبلان ولا قوات استراتيجيكاوي الدل انتلوا بنيو يمن انتخونت أبع قرقرا الله أي تتقملون يا زلا صومالي لاند كم هجر تقبل الناس اللي زي بالله تتقمل هاي كالتن إيرترا دما بتزولو تنتلو زخون يخون كابت بوتا ترخبون ربحها يبلان لذي بملو تدميرو تأكيبو نجبتي يزاق الجلجلو زي جيوبوليتيكاوي كونتات مالتي States, European countries, and the United States. There are 3 reasons why increasing the military buildup of land and sea bases in Djibouti may create far-reaching security challenges for the country. First, hosting military bases of different flags can pose a threat to the country's ability to make independent decisions on political, economic, and social policies. The various, and sometimes conflicting, interests of international actors may influence the policy-making processes. The case of the port of Doralet, for instance, is illustrative of how the country's independent decision-making was put at risk when the United States raised its concerns over the transfer of the port's operating rights to China. Even though the authorities of Djibouti time and again tried to explain the matter denying the handover of the port of Doralet to China, the verbal promise from Djibouti could not diffuse the growing concerns in Washington. Washington's uneasiness basically stems from Beijing's increasing engagement in Djibouti's development projects in multiple ways. The projects ensure the lion's share goes to Beijing. From another perspective, the whole episode shows that, in one way or another, the development plans of this African port nation have been hijacked by the interests of global actors. The second possible risk of renting strategic locations to multiple global actors to open their military bases is a decline of the legitimacy of Djibouti's government on both the حدا كابتي عبد أجمع ولا كابزول تجاتات نتلو حدا كابتا عبد أجمع نايزي تهاجر ناس أزخوني سجمتي ويكا بوليسي نختوزت أجمع كم زجبر لنا عبنت التودب ناتهم نتشاينا كبوا خلو حدا عبي بأسي فتيرنيرو مهنيات أمريكا نتشاينا مسفحة حبت زبانة بأفريقيا سلتريزلا بوجن جبتي زجبر زلها سلتريزلا أمريكا كم يجران وتعنكف سلزي اتمنجسنا جبتي عبد أجمع كم زلوا بركة قدما حدا شومنت زغون عبيت هجرات وتهدروا معسكرا وش تغنت غير كات أجمع لويو بزي أجمع يكونن جن ستيل توم هجرات نحت حدهم نات تتفانوا نخلو أجمع نهلو خلو كابتا عبت زباز اللو هجرات تزبلت السلام زلو هجر نسايا تتوت العيو زيدو اختبل تخليخا ولا قات متفنان تلو اتا ربحات ركب زل هجر كساب حجون انت قنت جبتيا زلا اتهم كالو هجرات بوجن بعقرقرن كبلعينا نريهم زلنا سلام زبهال يبلو من زي تكون تادما بنصور يرى مالتي سلازي اوش ها خوينهم تم حيالان هجران كبالعي حيش اب قربيت كا خوينهم دكات كا حفظ كبوها domestic and international level. This is indeed the case since Djibouti's capacity to act independently has already been limited and overshadowed. When Djibouti failed to pay its swelling public foreign debt, the risk of a legitimacy crisis became nearer and graver. Third, increasing global competition over Djibouti could risk the de facto security of the country and its people. This may happen if global actors toil to redesign domestic political divisions in the country in order to bring their own loyal ruler to power. There are also some negative effects of military bases on the whole Horn of Africa. For many reasons, when examining the seemingly unrelated events in the Horn of Africa, the competition over military bases is ignored. The competition over military bases in Djibouti is one of the reasons behind the instability in the Horn of Africa, where countries have been repeatedly engulfed by deep-rooted authoritarian systems and where global actors have become the chief backers and financiers of authoritarian governments. As long as their interests are protected, authoritarianism is welcomed in the Horn of Africa. The current situation is only helped. So بحفجة إذا جوبتي جراتو زلا ولا كبزح ترب حالون تلا نتزو باجن تزعبي يتسقم كوين زلوا نسيو سلازي بزح رب حازلهم تجرج أو رب حازلهم تجرج أوي مركز إتازلهم عبيت حيالات هجرات أو سلازلو أنت يوم زقبر زلو نت أبتكالات هجرات حادث نربحون موحس بزخون يكون واقع بوجديو بعلواديو ب والكمال اقتدي بزخون يكون منجدي ربحاناتون موحس ودرناتهم يقبر له سلازي تزوبا دما بجك جبتي سلام زي سلام زي أنا بمخانو حدا كابتا أرستي زي جبتي زقبر زلو استفل عليه إذا أنت مالتي جبتي ترب حال الله كلن هجرات بتزوبا زلو دما عبوا جاي خفلا له بسلامن برجونة بتزلو سلوا نايتين هجرات مالتي سلازي قسينا كدك سهم زي كلا زقبر مدرخ سلسة فترة أزي يمثل كونتاتنا جبتي أنا هوب قال لنا قرت معيركم تكونوا أزي أقدر سنة بلوا بليز لايك جبروا سبورت جبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات دماغكم وترو ناكفلكم كيدو خبلكم يدلي نايلو ما أرسل بزخن ودينا أكلا أرسل كسام الرهب صوتكم بقوي منيلكم ريتو تلكم جيجان تلو تسجران تلو أب كومنت سكشن غرفنا بالكو كسانا بتكمي تشاو إريتراي صغفاي بلقي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا